mulai lalebet langsung taja sokona selamat datang. Lama benepuna setuju satajana saking kingan dosa jual sampai enggan dengan Laila. Kalebun Rimawi Andulang selamat datang. Kebo kapi rakyat Kalebun Rimawi go. Atur selamat datang Pak Kalebun Rimawi. Nyonya Ros koni ikut. Mulai lalebet tak pusen bulan senaba bila pun isem ate bulan cembungana lebur pakulina lebur sopan santuna. Bagus Irfan siap-siap Irfan semanggiana Abu Salim go. Lah sip. Botuan kok 10 tahun. Atuan kok 11 tahun. Aduh. Nikok dento. Lah. Kalau ben setong gending ekak dinto pedino cune deretan pisan gentar alam yuk Irfan toron kalau bemisem gia sekar jambu lomam Pak Ibon. Oh karo pangki iben Pak Kalebun amsa napa boleh Pak Kalebun baset Kalebun ares along pono yo mas apa long mak gabungan Sekar jambu karo wahanabi Nyonya Rahmania Eko agandek kulit ya miskin Nyonya Aros sesa pisan pada ngudon burhan tampuruan Yuma sesa pisan lamun sengak cek atur fitnah Sekar jambu karo ruak lek beda ceretan bu ada Ngiring jalan ana laone. Herman pentol betian nanoro indah family Sapisan pun along tak langkong bu ada alongku karena kak dinto pisan ki kau langkong juga seperti mangki Hanapi juga longku Dewi Ular enggeletong longku juga tata kalau pun setong gending rame karena kak dinto terorame
ada ayah parisi pisan nekok pisan pon alongku sakalangkong pangistona aku nape pole harus mama parisi laiman juga sesepuh bapak Suhabi mulai bon Atmawi kok nape pole ibu Sunaya ibu ayo ona sakseda kasih sepo ruak Pak Sahuri Pak Kalebun Amsa juga Kak Burhan nape boleh kene kok cakli kok bila ninggal kabadaan alam lah cobaan lah cuma melanda siap melanda anak tak nyaman jadi kusumo Niko Sahawi selamat datang angin topan longku laresko Sata Jepang longku napisan kakorangan nyon sapora Rawak Samsul adampingi Herman Mentol Darsono dari Taman Indah juga norok pisan kok bedengotnya dakna alam ni kopon tua dakna alam ni kopon tua pada tika benduna banyak parnyona atuaan ben sengeju sanon topon pada teka kunana se alom polong satu jerombongan pisan berok bobo angin nase ngejunga Irfan cuma asan ibu Hawani bila sarwini nekok alok kuda gentar alam rahmini jungpan panggi isa kalangkong wapan sampian pisan sip apa orang kau lengang tore longku ngatore longku pu ada pisan apa ngapora pon iya tore longku bila buduk na etabur pu ada korbina siapa ki poleko iya namun ingat esena alam esena pun acem-acem si raja buaya geni kok nyepue keluarga nape boleh nyepue gentar alam ani kok ben putri napon akaraoyan kok bila ning alam kuna pisan segenteng sesapala anak tantona seneng Atmawi sing ngape ngile sesapala tantona seneng pangki sarang Pak Kalebung Amsang napa boleh Pak Kalebung Basit samangken pon pada along polong Raja Buaya along terobula detiagi pas majelep sateje para manosago
bila tetiki pas macelep saja para manusia beremak apas kenceren nago sengenep sanontopen berduka tuh engkile esosol ben Mojokerto Sukabumi Aresanunto Angling Kusumo du bojo pas ada Pak kamu Mojokerto kada ria Cak nani kok Herman Pentol Wati bakso ane kok gentar alam karema belia tengkago seiarep pun pada teka cak namo tama Ibu Maryam Niko didik kancana KMKG go kancana niko KMKG tau cak nago nanda eki pentak comoco Suyanto Titi Mama Nanopin semajerna neko rukun pamili monanggo aropa sempengan anyar pembelian sinden Pak Ampa atompang berasa parapat bila Jumaasan lawan hawani majeri pun bisa apal nomor sangat banyak calon karjana pasabar gelupan arema dekik bila lampindo tojuk kakarjana sampian Pak Abid Tiago Niko nganyari boleh pisan Mojokerto matura badalen tu badalen tu Raja Buaya seeko cak len dule alam dunya neko aku liya kenjo tak santak mun aku liya aku adik aboladi sesapisan panika pon pada esto anapi pon pada esto ane kok mamana diva apisan bencahaya purnama le cahaya purnama sesapisan pon seneng kubu adeng Rahmania nyonya terus pun seneng alakong wak sesepo Bapak Suhari Ibu Dumain indah family apa boleh Ibu Sunayang tertukan Bapak Suhabi pun pada along biasana niko korpian sapar warga dadi mun gelek 100 untuk 50 sapar warga le berani berbuat berani bertanggung jahat kok anu jawab le jawab kali bu nentara lagi ya mayu iya mayu bu nagol
beremah deki ke atas panggung korbian boleh udah usah mak korbian bayi lah Lek lah, seeros iya lek sajuta dura sehana kau tujuk jam kau tujuk sapar warga sehana kau tu dibungkol kau ya sedika lek rahmania san melo pamilo kapi ada sedang tengah aduh made Herman Benwati nih kok nganyare tengkako niko kolek siapa saya tanggung jawab kok deki jangan deki ke atas pak tenang aduh ongke yuk hana desa ongke yuk oleh lekas kasih lain yuk di kaki apu ada desa pak tenang jiwa na papote ate narus abri korbian mi pola deti amal tika go bagi tika mi panompak PCE keden ben atosan bebinian alengker bebelakean ke atas pacet palesrana bebini niko belalake i atas ko mun bebini nang i atas corak cangkolang ko tak arah bagian nang i atas kengkek sekosek korbian na tak kira pada ben lakean bolan aku tiga berempat ya oleh satu seko mak bule tak oleh sekali boleh tak minta oleh ya itu orang tukang kecung pak nyaman suarana tapi terlalu tak bisa bule benti kapada serang hani ya ben hanapi tak ada gen demah lek demah lek hanapi demah taki ya hanapi denton bo dio sosok orang akar je pacet raja bereket kadui kadui ke laju nanti lah sip lah jijib kolek uli iya hoi wah sosok beda golek layak palu tak ada jijib atas nama pu'ata ayah Farisi bila aganding mama Farisi aganding lek terus tadi anak boleh mian eka saja samangken pun pada menuhi janji satajana pun eka pulih horman ane kok gentar alam bisa nalapindo binian alengker bobo kenang iban gentar alam senemunit tanto lapindo aduh ngiring pabunga aki bu ada benhana pini kak sesa bisa nan bener tangteng deki palong kuna bisa nanti aki pada isto mamana Herdini kok juga mamana bila Herman hilang bentun wakwati teto bakso aneka pengirim juga nekok titik pisan na uus pada alongku mamana Ferdi mamana Ilan nape boleh nekok putri-putri nasi dari jadung kok saya galuing kok
Lu tadi tepun lah coba jadi. Yuk pantare mapan. Demair pandai. Seekor tak bisa lebih dekile. Neko anala benerak mania sereti. Ya, gede. Mau mana diva? Lapindu ban gentar alam teti setong. Sepoy pak kale pun sakur semulja. Aneko maklapalana mamana diva pisan ban mamana. Nanda nih kok beda wati nyonya na Herman. Neko asar pada nyerem. To hari neko saampun pada apolong. Kak Rahwini Atnawi. Neko titik le potrana si raja buaya. Nape boleh aniko. Boh. Putri tak kira nyorot betian nyonya. Mon aniko temantar. Pada pada nyerem roti. Niko uus bisa na titik. Putri tak kira nyorot. Putri-putrina gentar alam pada beda neko daripada ngirim dersono tak ketinggalan kaat mawi naung eban gentar alam gileki Adeko le pada satu jona Neko sip jera sip pada mati pak ai lawak semak kerongan wak puhai ini mama Aila pokok najake jung hairat kok sialan di tak ketikelan rak Samson pak Sika bila wawa mama Sika neko dile pono pada ngerem apa boleh neko di pesena isolo tarana kaula tarane tina bulan ala ae bobo ngala ae bobo neko Suyanto akar raja adu ibu balu lekor tersono terpada teka hajat Rahwini tertala anak sedua eka polonge eka polonge neko orang mana polong bangunan mata poci terjudu tertala anak sedua eka polongan pada poci terjudu oh di Pustar Soneta Dersono pada akar aja Ruak Suyanto mare akarjo mare madete indah famili dui bu belu lekor aniko akarjo pole ruak Parman Kak Samsul Apolong bergulung ayana Febri wah bede retang
Rodi Eko Cak Putra Sonita Saka Monesanunto wonten tipute andi niat pon elakoni sasarengan anika pon akunga cek anak ini kok gentar alam nape boleh anika nyonya rawini pimpinan datang tona gentar alam Ruang Hanafi Laben kaku atur Seeko Cak Niko sesapisan Kaat mawi aniko Laben kakra wini Rasid penton Terua juga pada kirim Pak kalebur sakur Tantona pada amono Wak Suyanto Labendar sono Mun aniko taret tanah Suyanto. rape Kajian Agung Gubernur Putri Ekor Kansa mare madeteng pula aniko tentona puasra Arsono jekena Suyanto aniko pon apolong laben puna mulai sepang tento pada adem pon pada teka salon topangan terona Eko Rodi Putra Sonita Bila darasono Molong benabula Waktu yang doa kerja boleh Dui gubernur lekor niko kerjana ale Bahwa eti pada ngirim hormat Waat mawi bukan pada seini tak kelesitung bulan sapolo putri kansa mon elapas cuma aniko Arsono, Mama anyar made poci manter tetep cocok bila mas rape tentu putri kanesa pada poci manter tetep cocok Neko misnawet Are akar jem Ruak mater Pada Nape boleh neko Irwan Pendol Pada gire Tak ketinggalan wak bedaan mawi ale Apolo manglaben bulan segentar apisan pun ada pada mudana tak langgeng dek karombongan pisan lastari ebalge bencung ngereng cak kelinjangan cak dasoreng jebe cak akin ceken ngereng longku karena kak dinto neser kalau meresangak ben pole kak dinto monemang kak dinto kodu ekala kodu ekala polana tak nyaman nih kak nih kebet hendak orang ngirim takut cabok genje dadi mon langsung kak dinto deretan dari Pangeran Selon, Putra Jenang Maju Mundur, Joker Baroka, Kong Langkong juga Rang Mule, Putra Sonita harus ekala lagi, harus ekala. Patenang jiwana. Yuk ngala asa kala lagi, tapi rombongan pisan tak langkong nyon sapora atas nama Hanapi. Saya tak toron buru toron.
tak usah tabuan kok caca amak jernak kok. Kong langkong juga ngaturaki selamat datang juga ndek putra Jurla tak ketinggalan juga cahaya purnama longgulares tor juga bersama tali sakti juga ngaturaki selamat datang. Kong langkong buser alam tak ketinggalan serigala muda yuk longgulares. Kong langkong sederi grup sampai sono longku gelu pangki ibon kalebun namsa geniko pangara erampia ben bula langsung ben nomor 10 karena nomor 10 beda sedari sape niko sedi berek nang mun se kemanang deng ayo bere ben bula tak bagi nang deng niko perkara mari nate mangan bebas nang deng mun kita mari te mangan yo bere se kemase nang denga dapur kurang kaju mata karyo bere rayan baya mata kok tako dosa mak lagi ya panggung tayub dosa di sabodo pencung ngala tak usah pencung tak panang tengah kia tak langgong ki tak usah nang tenggi nika sabar ngantos joker kak dinto tanggal 6 akar je bulan 10 serasidi tanggal 6 lekor Irfan Toron bolepan Kong langkong juga bersama Putra Soneta tanggal sangak bulan 10 juga Pangeran Selon juga tanggal 15 bulan 10 Selutpi tanggal 4 lekor bulan 10 akar je esor bojo Dina Toron kia Dina layang-layang Wali Songo lo mempai bos Joker Barok Ula seepek kere mas lata kok menjereng Yo ayo neko le neko apel lama palongku dia beda setong le Mas Tekno tanggal 15 mada tengah rukun pamili ben bunga pamili Rasiti pentole karjana tanggal 6 le ayo yuk langsung jaga yuk sanidun kali pada tengah indah family Saronoji narema atamoy setoyo karjana mak tahun datang semaslah karjana tanggal 6 bulan 10 seganteng terona nyiumang kok le kok terona nyiumang anak nasuro nih kok kira Pangeran Selon mastikno tanggal 15 ka 16 bulan 10 ada ki karja jara sibuk na disak ada ki Semas Rikna tanggal 6 bulan 10 Serangrang mole Asrawi tanggal 5 bulan 10 Jerman tak langkong keluarga bisa tanggenaki gelu tanggeni gelu didik jek pamoli aki kok neko bareng yuk Suri juga Roni Sanjaya Monah Rama Seri neko deki aliaki Kak Asbullah Hamid Saidun karjana tanggal petok bulan 10 iya eko cak keneko lakena tanda Lutfi seender tanggal 10 tanggal sangat bulan 10 ya keniko beni umum rombongan nakale bun rimawi kau sedari antulong iya neko Roni Sanjaya Kak Saputra Ayana Lisa neko Isan Saronoji putra jenang pada apolong
ngereng ongker anak mulai ngereng ongker Lutfi Amit laben hasbunlah Wak rasidile mada tengah gula bentikan Ruak toyo karjana mak tahun datang Carek ipong wak rodi Andar se angkarja Sesiang indah family semalam Rukun karya Rukun karya Mak benyan bo nolen aku dia Mbak nangi cung apok pak tadi pak saya ketengkole dua saya ketangi Baya je pabita berajak rampok bobini nak gelokon kabeh selak. Iyongku bo na beri sanedun Ngejung pan didik kaburu mulia pan. Didik kaburu mulia pan. Ngejung. Anggun resi punya olena re. Kaburu nade pak ka markawi jerenggo. Wah arang-arang urarari jangan butuh lobot arang-arang mule laban putra sonita napa pune maju mundur Irfan putra jenang wak bedasar nuci rasidi pak carekipun Irfan sekak mas Ridna tanggal 6 bulan sapolo napa pune pada Jerman sekak ndarwa tangkel sangat Pak Bim pale tangkele mak niko kare Pak Are serasiti tangkel 6 busar alam wa apel Irman apel ketan Sernuji jukan badat tretan toyo Jerman Kak Sani don Lutfi jukan akar jeka saputra Wak Sernuji mabali tingkah Mariono pada ungka Rak toyo angkar raja Kak Saidun angkar raja Lutfi Iman bila antar putra sonita apel Herman apel tekan neko Iksan polong berulang seperti kelaba-laba sampai boleh pancasona muda aneko juga se dari putra tunggal abolong kapi bense sampai sono semastik na bulan sabolong ani kuduan karajana dari ibu oh la 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 neko Herman Pontol ajar jajar ban Rasidi ban putra saudara sarangan jilaban toyo ruak Jerman mon pada buat dua papoti amon paoro jek lambajuk du ale baju bak anu lagi ya pokok pelak di kamangan Ruak Rasidi
Siah Mas Lai. Tanggal 6 lekor. Iya. Seka sanidon. Tanggal peto bulan sa polo. Sedekar tanggal 6 bulan 10 Kak Marja irua akarja. Tanggal 6 jat bulan 10 Kak Maslahat. Bila maju mundur adiko Kak Saputra Saranuci Rodi. Abolong pada apa sabendol Rasidi ben Herman kok le Serasidi borong di PR Seherman borong gelandang Roa Lutfi apa sabendol Herman pendal juga Rodi. Roa Ka Andar se agar jauh Jerman. dari tepung kanji benterigu bentol betian naik Ka Asra wirua serang indah family bila setoyo Rodi Sanjaya Roni Aniko Sanonto Pesena Solo. Sekar Mulyo ngireng pangantan baung kegi ngereng pangantan baung kegi saporade satunya para undangan sembe dari konjok nasoko de konjok nasera tak langkong juga dek panitia nomor 200 sebituk sanga aliaki kalak laju sakale mak lekas ada erbek tak ada por kong langgong juga saporade deretan sateja sedari kalebun rimawi anduleng tar juga minak jinggo putra jurla cahaya purnama putra saudara kong langgong juga buser alam tak ketinggalan juga tali sakti serigala muda seberbahaya anyona sapora kong langgong laba-laba tak ketinggalan pancasona muda putra tunggal jale motle made turun on-laonan jale motle yeni dia made turun nomor 10 niko tos antosaan aniko laba-laba tak kening rampe niko tak kening rampe le margana musona kapatu borok lao kok mon 11 ban 10 bisa rampe le niko stop dudu ceng Pak Kalebun tak usah boleh lain kok bagi cek kapasera Pak Kalebun napa kadus sakur nikah napa ka Mas Toyo napa katmune napa ka Kalebun namsag ya bila Kalebun yuk juga Bapak Kalebun Imam Hadi minangka Mas tekana campur anu Pak Kalebun biasana mulai kelek gambun Kalebun main raja kan ya nape na usia buka jaring ni Radar Madura nape wetanan lo mampai pon wetanan sanggul wetan di natika gini kok wetanan di taring murda aja anik kok seekocak niko abdos abekelana Pak Kalebun Imam Hadi sekocak Kalebun campur se adik sampai sono Putri Jaya abadi aniko le sekocak geding wetanan harto harniko pun ipaset
tong berema akalaan nani kok minta kabuek tong kang ngagoh Ono se adi sampai sono gaya abadi sakalangkong alongku bala pangestona neko adu saling seketeran le aneko dungan senanteng sakalangkong palongku na ngajen cuma ibu kajo Ampos mania pada apolong pak kalebun amsa pada apolong serek berem aja berak eti nangin maing mak la ambu kok bermani ko boleh siapa boleh bila oleh 100 ambu setal kajeriko nape nape ada ambu nape 3 nape pancir 13 pancasona muda juga sepana tengah ipul bodoh calon kali pun lekung temur sahmat pancir lemak lo membaibon putra baru jadi ngatraki selamat datang Raja Singa putra batang lauk Pocur Jaya putra mending lauk tak parekrong putra kalele pendoli muda bedemu soy pakeras nang dong sia bedemu so betian na bola na bola busana butian nai sia nyerek pas maka busana sia mun bedalo malo na nang teng deki ya iya mun tak tahu dus jak nang dong uul toron ila uul biasana ka alosa serena abit toju lepang tongkeng nga berteng bak kalebun nikah cokopkeun kasar lagi langsung ambu cek nang teng boleh ya Iqbal nang teng ya ambu lek malem lek ni serkase lain ya bak kalebun nang teng mun tak nang teng majer 100 bun benih bolak benih maksud tuh sekali bun am sakile tak nang teng 200 tak oning sekali bun campur kok mak nunduk kali ya kali buka budi marah boleh buka butua aduh botion nale arapa ya 100an kok 200 pun nyanyi Mas Joko ngakan kocor Mas Joko Pinjam family Pancasona Pak Mohil
kalebun buka bubon kalebun campur. Bun, atep danja. Jangan kecaucaan berembaan, bun. Maksudnya nyosot roh. Nyor. Ya, mak lupa Arabun. Tidak sah. Mak keluar ke pas. Ada mak beseng tabung yang to sing letu ya to. Enje pacet mak maranta ana jaga eolap pacet. Duh, mak wase emo. Wase emo, cek kali bunta emo riak. Lo. Dia bun, dia. Lah. Lihat tuh, lah, kadang kok tuh. Iyalah bun, ya bun. Mbok nang mencelak nang saya kata kok bun. Kejungi. Barang mah India aja mau rogo saya. Laba-laba pada putra tunggal Pancasona muda pada Apollo Iqbal arwah andi kulsum soroka ada tretan pandi pada Apolong sipul lai iman kak seini Ali seperti napa pun ini kok sekitiran bila mas toyo Apolong berulang pak kalebun buka pada bodo pak kalebun campur montak saking hana bet sahurile tak kira andi tamoy kalebun netibat kalebun sabit kaniko selain tak kira andi rekaman pak kalebun campur bara Apolong bana pak kalebun buka kalebun amsa semangki tak mare kerong le pon along tuan tengki nomor adeki mari asar kaksa ini putra tunggal selo cerita pak oli putra kalene juga naruah pada laba-laba kak Semar wisem nikok bet Garuda putih saletelo maju tak gentar le putra baru jadi nape pole pendawa limo moda nikok nomor 315 pak kalebun sangwan juga nakaksa ini Hanafi mon aniko sanunto along polong Iqbal nikok kaat muni laba-laba bapak muhil Ruang Masari pada long polong kak seini mon aniko tanah tona bana putra tunggal pak kalebun imam bana pak kalebun alisabe opak eleng ngamak sakoran cing anak tambang tahu ngaji ya kajapi angka sarapi mon korang bagi kapi mon tada angka kopi gulek kapi la jonje bagi kak ini putra tunggal mona semola jepak kalebun esti lalak sahrani pak kalebun basit kile dengan seano pak kalebun basit mon along mas toyo yang kok gede bila pak kalebun basit tanto beda bukalebun trindani pak kalebun masih
la 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 yeah. Marga apit seta ngomong Bu ada duka bila lo ngomong banana ini mas toyo yuk si atas panggung toron kapi si bebe ongke dengak si bebe cek bede si tak ongke terkem